Amazing Grace. At 8.5 for take over the Dr. Novisto. Dr. Novi. Groot maniak. How's it? I give good. How's it? Ke sa posha I like Uga lady. Uga. Uga. Haibo. Kini piano le yona e. E ke musukwa, ke tap musukwa. Ma tap yo mana e tsamaisele le madi aka. Ke tšhomo go yona. Ai tšhomo go yona motho wa ka. Ese. Puta Shapo go itse o shapo. Thank you groot maniak man. Thank you man. Thank you man. Yeah. Dr. Novi. Ke dumedisa. Pele ga o dumedisa. Pele ga o dumedisa. Ba re tsene mo. Gona no di relationship di tsa 2 to 3 months ha di last. E nna taba gore batho ba tla ba latlhane, batho ba tla ba hane ka space, batho ba tla ba utlwa gore wena o khitlile wena 2 months. 2 months. Ano mo go lenyalo teng Dr. Novi. Le dira ya. Kopa o dumedise mo re. Mama di dumelang he le dumedisa ke Dr. November Ndim ngokwam uzenzile Andrews uNovember. Dumela mamedi wa karatang radio ke Motheo FM 88.5 moro go tsantsia mamedi wa karatang ke live TikTok wa ka ke Dr. November kapa Pastor November ke live ho yona be ke ba live Facebook nya Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mamedi wa karatang ke nena sentse ke le teng TikTok Dr. November kapa Pastor November, Facebook Pastor November and Victorious Faith Ministry. Hoyt o re batho dinga 3 months. Itsana go nyane 2 months and 6 months. Market net. No ke net. Ne ke it. Le aka ne ke le shoka na itse le 6 months. Ne ke le shoka. Ore yo ne ke re ke a bone ya tsa 6 months. It working khanne Dr. Mara ke ne re itse re tlo gore moretsi ba agree last week re ne re itse ba retsi ba re botse dipotso ke then ke re ba tshepisa re tswela pele ka yone re nne di microscope yeah mamedi beke fitileng ka pa re etse jo mamedi beke fitileng ne re le re botse dipotso and then o botse potso challenge o nang le yona ka ba lenyalo la hao kapa relationshiping wena mamedi wa Motheo FM e be runa re araba ka nete re le rana ra araba beke ke fitileng ka nto ka etsa jwalo hape mamedi wa karatang haiba kapa re yo ya di 3 months kapa re ba di 3 months ba tla lahlela molaetsa mo 06 okay 9846 okay 5476 ha re ntse re meka taba ya di relationship tse leng go di na le matsapa tse dintsi tsa di 3 months le bone ba nono ba latlhele selo molaetsa ka kwa o ka montso mang solanka ba ntse ba romela dipotso kapa di challenge tsa bona ba tse ba batlang go advice wa ka tsona nomorong ya 069 yes sir 846 5476 ka montso mang ba romele dintho tse ba batlang advice wa jela ka last week then onore solanka ntse re ba emetse re bue ka di 3 months relationship 2 months tsena tse felang ka speed go arabe ka speed go ba le ke na le experience assembly and asi ona fela di fedile di a fela tse ngata fela le go nna le batho ba ba because mamedi wa karatang wa shwa ka ntle ka mona go itse le dile le basadi ba lena o itse ke a le kopa hla banna batho ba maobane ya ke le lifeng o kena memong ana le problem le monna wa hae mme ona o re o kopa advice a etse jwang ke ne ke le life TikTok nyaka then are ona le bothata le monna wa hae o ha dule o ratana le Osiomo somewhere ona le bana ba babedi gape ona le ngwana ata mo yentseng
wa pele lenyalong so o entse ba babedi le mme o mong so ha qetile o re but mme eno o I mean o re ntate eno monna hae wa tla o tla ka di weekend o tlisa tšhelete wa di reka dijo ha qetile ba re and then but o belaela monna hae o nketse o sebedise o nkwe ka ditlhare because the lady ya ratanang le monna hae mme wa the lady ke ngaka wa bona batho ke ba kena TikTokong no mme molahle mme yetsa get out of that in that marriage of you deserve of we deserve in the community of property of go but what's about one person I want agree ke ntse ke ba mametse that me I motho I want fela and I can respect them a sister wa ntho wa power wa maunga mo go tswa ke mo ratang a holo o swa ke a kene ne sa tsebile re ke abaro me when I don't take that decision abare ke go paska nka qetile ka speed respect mo now hands atla mo fe respect I deserve her and then abua le ena she was the only person and I support me no askaba nane so ka ke araba batho ba ntse ba kena ba no yetsa let him go mama yetsa hamba kaya that man had this how deserve nna be ke kena ke botsa mmela dipotso mama before monna wa cheater ine le mothajwa a re qale bo ine le mothajwa before ba le bobana before ho tswa mmena motho ena le mothajwa o le modikai le nna le bana ba ba kae le ke di feeding to le se le achievile ke di feeding to ka di mentionang tsa lenyalo la hao and then a di hlalosa nna ke bula mloba ka re mama ke kopa ska ba ke be ke motsa potskero a gonje jwale ka o batho ba re o tsamaye o fila hore o batla ho ya kae kore ha o tsamaya o ya kae because re bua ka monna ya tlang mami hari mazi taba ya hore o yentse bana you cannot re mazi yona ntwe and ari mazi ntwa hore o ntsa dula nyatsing ari mazi yona mami ra karatam but ke focus atabenya hore ke romeno mama ha o tlwella gore ke ntwe e batho bana ba ba reng ntwe ba reng o yetse ba batla hore o tswe o tatele o tswa as if ikare hona le mo o yang teng lenyalo lena le ya o disturb so that is so tshwantse o divorce ka speed because hona le ntho batla mo ya ho yona ke kae mo batla mo ya teng ke o ngutlisa mara because totally ya total ke re ho yena mama nna ke divorce makgetlo mabedi ke divorce 2 times le today ha ke sheba mabaka nke ntse hore ke divorce ho bua nnete ntate we always forget or manyalo a tshwana le koloi le tsela hona jwala ntse ke tla hona le dipothole tseleng o ngutlwa ntate pothole tse ding re gona di qoba tse ding re wela ka ra tsona re a feta tse ding re wela ka ra tsona be re dikoloi tsa rona di shwele ka ra pothole direct e tabo ke romela le batho ke guys we cannot reduce the life mona be re kgothaletsa batho divorce because qetelong ya qetela if le re mena why frustrated ke kae mo frustration e leng siko because as we speak re a jola ke runa bana re frustrated ke mjolo re tsile manyalo ra divorce ra balea manyalo because we are ba ke frustration but ke runa bana we are still frustrated in that mjolo we are frustrated and baba untono ke re ho mmeno mama wa tsama ntse go jwetsa e tlo jwetsa nyana ke wa bona batho ba rotswe lenyalo lao tlo go jwetsa o qeta o tswa lenyalo lena la o tlo jwela le banna ba batho ke tlo go jwetsa ntho tlo etsang gore jwele le banna ba batho ke re number 1 monna yenwa o ntse a o thusa a o fa tšhelete a support bana ba hae ne and how hands up to out to support bana ba hao here is the thing how qeta o divorce na le yena o tsamaya le bana ba bararo wa tlo etsana o tlo dula mane be le re monne no a sa gona support bana ba hae o tlo shota tšhelete ane e o e baleileng kwa ye o itlweletseng o tlo e shota get a sense and how qeta o e shota e se o so o e hloka jwale e le re monne no a sa ho fa o tla bo hloka mothaka o thusang hore o gone o support bana ba hao ke mane mo e reng ha o ka tla monna motho as long ana le tšhelete o tlo monka because banna ba basadi ba bangata today ba ratana le banna ba batho ba ratana le bona because of o support wa ke banna ba financially yes ba ke for love
but at the same time ba bang ba tseba re love yona e tlo ba sebeletsa needs but the only thing motho wa tseba hore ke tšhelete because bana ba batho ba re ba tseba o ba hlokomela so ke ro yana mama now don't support it about divorce and I'm not going to sit here ke support for divorce ke ra ke tlo etsa ntwe because ke divorce magaka mabedi and ntho go tlisa bohloko mamedi wa ka re tampa ke share fela ntwe what pains me ke na le batho nna go itse modimo ba ke ba tsebang ba ne ba na le issue tse o se feta le tsaka ba ntse ba dutse ka ra manyalo a bona ke enye ba dulisang Dr. Novi mo manyalong a bona you know problem ya rona batho ba tswa manyalo we always think the problem is re kopana le tsona di forever ke kopa o ipeta we always think the problem is re kopana le tsona di forever di tlo dula ke di permanent problem we always forget ngile ka rera molaetso mo nkare storm ntho e ke ratang ile trenda video ena ka ke re raka storm ke re storm le haske sa dia marulelo sa dia di building but that's one thing e ke hlompha ka storm ha hona storm se emanqa ile nngwe di storm ka ofela la di ketsa ba dangerous man dia fate ntho re shapang runa re hlole fela gore when there's a situation re dealane le sona go fikela se fela rona re kgetha gore re ka ra fedisa lenyalo go sa le storm awangu re kgetha go fedisa lenyalo go sa le storm mar mama ntho e tsong re be tsatsine na batho ba ntse ba le ka ramanyelo bona ba ntse ba kopana le dintho tse wes ke gore fela batho ba decide le gore okay storm sena sting here is the problem but are dila le yona and ntse tlo fete ene ba bang ba fete ke na le batho go itse ba ke ba tsebang hle mona ba nka o bolela ke na le friend engwe ya ke tsebang mosadi wa hae a le ntong wa bona ntho Lori Park hona le letamo man Lori Park that guy una kopana le mosadi wa hae a le mo ntho a le ka ra koloi ana le ntate mo ba etsa ditshebeletso ka ra koloi letamong la mara ba sa and dintho tsene di fitile ba fitile ke le lapa le happy yanong Dr. Novi a ke re ha re le batho a re tshwane dilo tse ding di re itlhela ka se khatla se sa tshwaneng yanong in that regard we iparege yang toko jetse go itse the question now is very powerful the problem ya runa ke gore has sometimes dintho tseo di re kopanang le tsona it is not like the ke bejwa mamedi kopang kutlo hona le batho ba strong enough to handle the problem be re ba le batho ba weak hore ba ka handle eng the problem now what ba re etsa batho ba weak re ba ka we solve the problem le hoja rona really weak for the problem tsa rona ba e utlwa ke bete hona le batho ba weak ba kgonang ho dealana le di problem ba be ba di overcome re be re ba le batho ba no not weak rena le batho ba strong mentally emotionally ba strong that is why ba bang ba kgona overcome the problem tsa bona because of ba strong emotionally mentally ke tsa sense that now ba ke batho ba strong ba kgona ho dilana le dintho o tla utlwa motho o jwetsa re nna nkile ka experience ntho e so le so mara ke le ka e feta ana o ro motho o ile ya ka no a ke ka ya samwe ka lo thuso re ile ra lwana fela mara ile a feta ntho e because hona le batho ba strong mentally re be re ba le batho ba strong I mean ba emotionally mentally ba strong then re be re ba le batho ba weak mentally and spiritually and emotionally ba weak now but bona ba really weak ha re tla di problem tsena tse re kopana le tsona yes e re rentse really weak be re batla ho dilana le di problem be di re hlola because already it's really weak Dr. Novi awangutla hlemon ke bete it is that is why the same problem e thubileng lenyalo laka hona le motho kopana le yona mara ya mo yetsa next o kopane le yona o ifitile why because you are not decided hore I be strong enough to deal the problem ha runa re kgetha hore the problem tsa runa di kampa tsa ba strong for runa di be di re hlole now that is why nowadays after everything after the divorce kona ke realize hore mar November it is very dangerous hore o yetse di decision o le mong and le ha ba batla thuso
sheba o re ya mofutong o jwang wa batho, because sometimes re ya batho ba very weak, but ba very bitter, but ba very negative for lenyalo, because hona le batho ba negative, hona le batho ba negative for lerato, hona le batho ba negative for lenyalo. And when you go to those people bo fika hore ke go bong advice ka lenyalo, you are just wasting your time. O lo go tlamano le wes. So here's the thing ke qetele wena go itse. Now here's the thing, when that is why when una le di challenges o tshwanetse o mamele. One, if o rata lenyalo, if o rata lerato, ska advice wa ke mang kapa mang, batla batho ba dumelang lerato, batla batho ba dumelang lenyalo, advice wa ke batho ba dumelang ntho yena yo o dumelang ho yona wena. A go itswa ngutla ke go reditse ka tlhwafalo. When u dumela lenyalo, that is why bomamedi ke go ba le ngutla go dangerous gore when una le di challenges lenyalo now o boya batho ba sa dumeleng lenyalo, o boya di life in the TikTok on the Facebook, because social media, most ya batho ba social media ha ba believe in lenyalo. 80% about social media about believe in yellow, about believe in lerato, very negative. That is why today, how far only happy mutual, but it's just a matter of time. But it will end in tears. But we also by crash at because but very negative. That is why I got mama who divorces about we choose it. But going to now here's the thing here, Becky Kwella, go for chance. Yes, sir. Here is the thing. It's very important, Mumamiru. When you are not strong enough, but about right back out to son, because how much ngila ka ruta ka ntona ka re motho ha o tshwere ke HIV, yes sir, al HIV positive, ho shebuwa eng immune system ya ke bitso ke yona immune system ho shebuwa yona. Then how ba ka bathola immune system ya hae e weak, o fuwa eng ARV, o fuwa ARV. Why after ARV? It because masole a hae a mmele a weak ha gone o lwantsha virus. Now when o fiwa ARV, purpose of your ARV kore re booster masole a hao gore ARV e thusane le masole a hao ana a weak o hlola virus. Do you make sense? So sometimes when you kopana le batho ba bohlale, batho bana ba gona o phetola ARV, dikeletso tsa bona e ba eng ARV mo bophelong ba hao, so that ntwena e neng e o hlola ka baka la dikeletso tsa motho yona o bo utlwa gore now you are strong enough to deal with problem ena, because when you were weak, but until you kopana le batho ba strong ba ileng ba o thusa gore o be o gone o hlola problem ya hao. So ke yona ntwe nka itsho nna. Manovi, question aka ke gore o tlo go itse yang gore batho ba bita ka ntlha gore wena seo se batlang go se utlwa ke se leng gore batla ba se bua so batlang go kana go ka nako tse dingwe le wena o le phosho. So o ya go bone o buile ntwe powerful o ya go bone ba go advise but o na se wena o batlang go se utlwa ka nako eo. So how le mo stating se sealo sa mind o khona go differentiate between the right advice and the wrong advice. That thing is very powerful. Ntoya pele hoise ka mo haro ho wena if ke qabane le wena o mosadi wa ka pa monnaka ne it's either ka mo haro ho nna la o ntenne mara there is something implelang gore ntse go rata. Do you make sense? You do. Number 2, ha e ba ke lenyalo le ha ke qabane le wena but deep down hona le ntse tsang gore ke ntse ke rata lenyalo la ne. Now ya boraro ke ntse ke dumela, let's say re qabane ke relationship but hona le ntse tsang gore ke batlang ke ntse ke rata relationship ya ka. That is why momamedi wa ka ratang ho tshwanetseng gore o batle thuso according to ntwena e ka go wena yena pain virus ntwani e ka go wena the desire yang se leng go se gotetsa because agree you still love your partner, you still maybe o kwatile wetsa jwang because qetelo ya qetelo la re kwatile ka mantwa mang o re o tshwantse boele ko le but ntse ke morata
but ntse ke morata ke ntse ke rata lenyalo la ka ke ntse ke rata relationship ya ka so ka mantswe mang you need to make sure that especially when if o ntse irata o batla thuso according to what is in your heart ntwe ka rapelo ya hao because most about to buy real ra lo advise wa ke batho ranka dikeletso tsa batho ka dintho tse rona nne re di batla bona ba re fa di advice tsa hore tlosa dintho tse re ding re di rata today we are regretting re regret 80% ya batho ba phela ka di regrets go itse modimo 80% ya batho ba phela ka di regret re ka re hona jwale fela ba reng ke regret fela motari ke regret net ba 5 kapa ba 10 ba rumela WhatsApp motaro jwetso wa regret because 80% because sometimes we don't follow our designer that is why at our desire desire that is why sometimes when ke cancel about balwana ke tlo botsa potso but enjoys after ka ra dintho tsena ka fela tse tsana how do o rata eng ka motho o ke motho jwang ke eng because ha qetile ke me go botse ke re mara how do you feel ka yena beside the mistake in but so o ikutla jwang ka yena you still love the person o kana kra in a 10 years relationship motho a si a discover kapa si a bone gore motho ke eng e leng go gona le one mo relationshiping ha si a bone the worth ha si a bone weight e tlisang within the relationship o ntsa tsamalene hela but ha bone gore motho o kgona go dira phetogo e kae so motho o yalo wa utlwa o bona gore it's a great loss la nka go gana le ene go ntse go siana that ke bana ba regreta ya motho o yalo o mo bankanyang doctor that is why wa bona ho kotsi mo mamedi ntwe go itse I buang very powerful ho kotsi mo mamedi wa Motheo FM that is why nkile ka ruta ntwe reng sometimes it's very important hore re ka no go tsene re lo acknowledge and appreciate our partner. Sometimes, Mumamedi, it's very important to acknowledge and appreciate our partner. I'm going to tell you why. Because when you acknowledge and appreciating your partner, you are reminding yourself it's just that most of my relationship in Manyalo, we don't come to that stage. More acknowledging and appreciate your partner. Because most of Manyalo relationship, you should be the mistake is about. You should be the mistake is the partner. How hona musang u do this amutuao, acknowledge and appreciate the total high. Udi break it down. You must be able to break those things down. So that your mind, the weakness that amutona, me fokolo ya mutona, is ka kwala bulke ba mutona kelelo nyao. Now the problem is you see acknowledge or sometimes uko dule fat the partner now. Baby, thank you so much. Out of this man, out of all these ladies. We love once high. Kaba musadi today kabalini la palaka kabalin kuyaka kabalin. We don't talk those things. That is why now hubang easy hore batho rona ba re faith be re dula mefokolong ya bona be re le bala ka bohloko ba bona because of we don't have time and we don't make time to sit down and acknowledge and appreciate our partner. The only time here is fela re katane le di mistake o tla mo hopotsa le di mistake di sa 1965 o tlo mo hopotsa tsona but hona le dintho tse pedi tse tharo tsa di entseng last week o di lebetse tsona. Dr. Novi are kwa le ko microscope hey mamedi le re tshware suka Dr. Novi ga go ananela dilane ga go appreciate thank you papa ga modimo ka se se dutse mo godimo ga gago o bo sa nne selfish o tswela pele o shega le lefatse ka moka le bo thata. Thank you so much mola tsa batsena ka konwa re dumela ntate moruti after 5 years lenyalo gore 8 years re le mmogo monna a njwetsa gore ona le bana ba ithu ko motseng o mongwe ka nako ene a re never a ba ntirela ngwana ka mantswe mona le bana ko a previous relationship so ka ba go thoko ka ba go thoko so mo lenyalong mo o boleletse background di fela nyane mo go tswaka ko lenyalong kwa le a re le khale be ke dira ngwana nka se dire ngwana le wena so
ke relationship kapa ke lenyalo e ka reng ka ba re boleletse ke bone ka kwano ke lenyalo okay ke lenyalo ko lenyalong ha batho go dira ngwana o dirile ngwana previously ba babedi bana le 8 years ba le mmogo so mo 8 years ya next a ke no gona ngwana ke mo arabe ka speed mamedi le tlo romela dipotso le di le tlo romela di advice if you need the advice 069 846 5476 if we batla advice o romela whatsapp ya rona ya studio Motheo FM 069 846 5476 engwe tsamaisana le lone ke okay a rumela nna mosadi wa ka she told me after 18 years o na le ngwana ya tsamaisa okay ke nnete ke din mamedi ke din nnete tse bohloko tse ke din tse bohloko we cannot hide din tse jwalo ke din tse bohloko mara re qale ho ntate yane yeo a yentse mosadi yona ya reng ntate o yentse bana ba ithukana wa tseba mo mamedi wa ka ratang I know to ke buang ha itlo etsa kelello ho ha ke a tseba because wa tsona pele re tlo re why anasa protect if re sa batle ho etsa bana why re sa protect here is the thing we all know mo mamedi wa Motheo FM when relationship in tsengana go etelele le qeteletse le nka dihlomo tsa mo le dibella ka thoko haleluya le tabo ga hela listeners page are ke speaker re tabo ga hela re sa ka speaker no we all know momamedi we all know hore ha relationship le ka qala and then ba bang he batla ba testa ba bang ha ba testa ke tsebo etsalang ba bang he batla ba ile but we all know hore when relationship e nkana go etelele e sena le dikgwedi le nka speaker jwale ka go itse modimare o tabogela o sa nke speaker o taboga loss without speaker yes sir. Now the problem kena basadi ba o re ikutswang le bona ba bang ke basadi ba batlang ho renka ba batlang ho renka basadi ba bona yes sir. Kuba we bit bontate ntwe ba sa itsebe gore hangata when o cheata mosadi wa o ratana hona le possibility ya gore nyatsi ya we ka fall in love le wena e ka fall in love le wena now that is why una le dinyatsi tse di tsotloreng okay nna ke tlo me etsa ngwana motho ke tlo mo tshwara ka ngwana ke tlo mo etsetsa ngwana ho ntwa bana mo mamelo ka rata e rila ya basadi mosadi a sa ba tlo ba le bana ha tlo ba le bana mara ha ba tla o ba le bana ba etsa mo mamelo ka rata ke na le bana ba ituna ba banyane ke na le ngwana 5 years le wa 6 years next sa ba tla o etsa bana nna next le yena wa 5 years a monyane nna ne ke tseba 150% mme wa e wanto wa prevent ne ke tseba bile ke bona bopaki ke bona wa prevent mara wana na bete o ngutla because le nna ne ke matha ke sa para speaker because relationship ya teng le se nna go tele so number 1 le tshwantse le shebe bomme gore batho bana ba yetsang bana le banna ba lona ba bang ba yetsa ntho eno purposely to make sure that or a nke kapa ho be le ntho e tlo mo kopanyang le monna wa hao forever. Now you sit down before you can make a decision. A re etsa mohlala hona jwale that me ba ru qeta ho tseba hona jwale then o tshwantse a shebe period e nyena eo bana ba bileng teng ke nye tshintshile because ha ka bana ba teng mara ha ona next tshintshile monna yo ntsa morata le rato la bona le ntse le jwalo monna o ntsa mo hlokomela o ntsa hlokomela le lapa why worry ke go ba we pheta why worry ene mamiri wa ka ratang ha ke buise gore ke ntho e kireng e monato a moheleya but ka bomadima bitse permanent problem when re bua ka bana re bua ka a permanent problem ya hore le ha o e lwantsha you are just going to waste your time because it's a permanent problem wa bona ha re bua ka bana ntate re bua ka a permanent problem e ka reng le ha o ka wa ithaburukanya wa ihantsa wa etsa but it's a permanent problem so ha re bua ka ntho tsa issue tsa bana ba teng
ka nako ya lenyalo ke ntho tshwantseng fela le dule fatshe le lokise wena mme o be ntho o be le di boundaries sore nna ke expectile ntho ha ke expecta hore now ha bana ba se ba le teng e be le jwale nna ke tlo safara because of bofoko di ba so mme no tshwantsa dule fatshe a shebe hore okay bana ba se ba le teng ke nako ka 3 years kapa ke 5 months kapa ke 5 years now ha sheba hore 5 years nyana bana ine mo affectile na if it's am affecta why ya tlo lwantsha ntho sa change bophelo ba hae not unless ya mo affecta then ha mo affecta le teng tshwantse re tsebo e mo affecta jwang ke tla mothusa ha re gotlela ho yane ndate ya hore o tsibile no hore mosadi ona le bana ona le ngwana o itse ona le ngwana le yona it's a problem e bohloko it's a re ka se ipate mamelo ka rata but still before o tseba ho no le jwang after o tsibile ho ya o sheba mo mamedi because ntho bohlokwa ke the current situation ho jwang because ho thusa ho lwana ka ntho e ntseng e sa change boemo ba lelapa la hao ka tlong qetile yo ntate Novi ke tswile relationship nyana ne se last year ya 9 years ke na le bana ba ithu ba majita ba mauti le motho le ngwanana enwa I am trying to move le ene and I don't know gore e ka re ke confuse really two ona le bana ba ithu mo relationshiping so ona le one le o montšha le motho le motho o kopaneng le so wa ipotsa o ira ya nyano ke bana ba bedika ke o montšha o ka relationship ntšha so motho yalo o dira jang doctor ona le bana ba ithu relationship yeng o qeta o etsa relationship one more relationship ai bo mme ba complicate maphelo a bona man ba complicate maphelo a bona because now what's about you no tlo rely e tlo rely ho motho yona the current partner yena ke motho ana le lerato for bana kapa ke batho ke motho a sena lerato for bana because if the current partner asina lerato for bana ka mantso mo meno sentse tlo ba le mathata relationship ya hae kapa bana ba ke ba le ha khula TV gore se ka mo khalemela o tlalla motho o ile o tlalla sentse le bothata relationship ya menwa ka bana ba hae ba tlileng ka bona relationship yena yengwe e tlo determine kapa e tlo rely ho mofuta ena wa ntate ya tlo phelang le yena Novi, sorry, according Oroku Kenamahan. Did you know that old Isuzu of my father's parking? It was so smoking, even sometimes was used to oil. So, but we were putting some little half copy of wings. Did you know why? Wings, it gives you more mileage than when your oil is not there. You got smoke wings and then you got non-oil wings oil also. Na ke ma I don't know ke 17 ka ba tso mo ka kwana motheo a ke batla go bua nna ke le tribas ke utlwa le motho ma ke tshaba kopana le nna re bua ka phone yanga tseno November motho o hlolwa ke one thing appreciation ba e badile motho o mo etsetse ntho tse smart o mo thuse ka ntho tse ntle 99% 1% o etsa mistake bona o tlo penta ka 1% eo a hloleha fela ke hore ke a leboha hodima 99% eo e entseng bophelong ba ka motho ha tsebe ke re leboga ha bua ka khanye ke gopola Dr. Novini ke le teng go kerekeng ya gage ile ya kgale ana ruta ka ke kerekeng tša ana ruta ka abitsa mosetsanyana mo ngapere hempesho ha ditsa ba re ditsa manting pene kwa ha ditsa ba dira kolo mo ba re a botsa phutego le bona ba re ba bona kolo e ntšho
a re kore hempe e le shoe yana a le bone bo white le bona koloi ke taba appreciation mara ke kopa o bua le mme eno ene ke kopa o bua le batho bana ba etsang dintho tse lokileng o bona as much ke dumellana le ke re batho they need to appreciate the partner tsa bona re ska ra focusa mo di negatives le di mistakes tsa batho but again hona le ntho tlolang ke bua mo mamedi wa karata ke kopa le nkutla o tseba Jabupule kana go tsa Chiefs yes una bitswang ngwana wa tshwe una emisa FNB ka maoto Jabupule na emisa FNB ka maoto ne but the problem ya Jabupule the person mo mamedi ya neng a le good a emisa stadium ka maoto ona na le di mistake tse tswelang continually mistakes tse tswelang mo mamedi ke kopa batho ba nkgo as much mo mabedi wa karatang ke re we need to appreciate our partners in but ke kopa lokisa statement sa mmena because ke a tseba batho ba hape bofokodi ba batho ba etsang dintho tse lokileng hape they forget again or the same thing dintho tse lokileng tsona tse di etsang but again if o le motho a etsang the mistake continuously so mo mamira karata again o ka spoiler dintho tsa tse lokileng o ka spoiler dintho tsa tse lokileng especially when o sa khalmetse mo mamira karata o tswella pele ka o etsa dintho because it's one of the things tse hlotang again re a di bona dintho tse lokileng tse di etsang they are re di bona re a di rata but at the same time ke na le this lady ana sebetsa honna Mphomotseng ke tlo etsa example ka Mphomotseng ha hona motho a le powerful jwa ka Mphomotseng ke re ke nyaka the whole church ka ofela ha hona motho a le powerful jwa ka Mphomotseng ha hona motho a le good jwa ka Mphomotseng ha hona ba tlo go jwa hona motho ne ke lwana jwa ka le yena jwa ka Mphomotseng ne ke lwana le yena ho feta batho bohle a le di mistake tsena ke mo dudise fast ke Mphomo wa tseba you are so good you are 150% good you are excellent but lo just how hona motho ene di mistake tsa ho ha se di mistake tse ke reng ke mistake e ntjha ke mistake le nngwe e tswelampe e qeteletseng e kwayela bontle bana ba hao so ne ke re mme a e tshware mono le ba bang ba because ka go tsedi re rata go sebedisa ntho nna ke di bona ona ke motho siameng ke di ke etsa ntho everything e ke etsa wa e bona kana go tsedi mo mamedi wa karata we need to be careful of dintho tse re leng tsona di se tsa kwayela dintho tseo tse lokileng tse re di etsang batho ba ba Motheo o di buela majale a tlhobuti thank you when I'm working with the advice Salona, Kalina, the Monate Tlhobuti, who got the procedure a how would I got the key list with the time November, who were majale vacancy 6. Thank you, Tamudimale, and Settle Obuti. Thank you. Tumela ntate Novi yo nna ke kene relationship ya 5 months ke 5 months ke tsana le motho o kopile for kana le naganyalane but I cannot that trust mo motho wa ntate hle and I don't know what to do. I'm so scared of losing him, so I can say to regain the trust happy. Hi, because it's a relationship in hi, it's a relationship in 8 years, 8 years. Because so more relationship in you. So can I need that thing? Yeah, it's how trust her. So I can say the kids are wrong. That's how. Yeah, no matter what this year. Yeah. Can easy for claims. Ke tlo go ba fela ba recorda di voice note ba tlo le tlo pela di radio hle magaisho le tlo pela di radio ke go ba ke mo shape fela ka speech go itse ha o kentse di brele tsa di sunglass yes tse dark tsenso ha o kena ka tlong la o kena ka tlong o kena o di kentse
wa di rola wa di rola wa di rola wa di rola ka ona go daka ka tlung o change seo se bona o change di brill a gre ka ntle o ne tshisa ka ntle ho no hloka hore o kinye mofuta ona wa di brill o shebe ka di brill tse daka because of letsatsi but o kena ka tlong now di plaque a di tshwane di plaque a di tshwane now there's no way ka di shebang ka brill e one ai man there's no way ntho tlo sapa mmena ke a hore le ha sa tshintshile sebaka mara ba sa tshintshi mahlo tsela shebang dinto ka yona a bantsa sheba a sebedisa mahlo a nagale to an extent le sa sheba a new relationship a new partner a ba sa bone le hore yena yona e bile ha e mmone jwale ka girlfriend ke go ba o iphetha this guy ha bone o siona jwale ka girlfriend and not because yena ha kopana le batho a mo disappointile but this man yena o choose o change the break or now ha ke sa batla o sheba o siona jwale ka di girlfriend tse ke tsong ho tsona but yena ke mmona jwale ka a wife that is why ke batla re nyalana but o siana yena ntse ditsi tabeng ya hore ke moshebile jwale ka boyfriend ya ne ga so ka mantso mang o shwa ka problem ko you are a enemy ya bophelo ba hao o enemy ya toro hao because number 1 ho ja no re monna yona o yentse dintho tse tshwanang le tsane and then it was something else because ne re tlo o na le right ya o se mo trust but there's no way asa o yetsa next but o kwetile bo mo sheba ka lihlolane la yana yo tswileng o yena ya rata ka mkhota go lenga tenja ka thank you papa ke tabegile ka le dona o dila stable dumelang bontate le fela dumeisana go telele a le dumedisa ke re nna ke la ka ntate mo go tuna go ntse di tla school a bua ka taba ya stomo ya hore ntho le engwe if stomo a se ene se a fita e bile ntho e jalo na ka bana le motho ya go ntse ka etsang go e go kwatelane but nna ne se bua le ke traya lokisa ke bona ona ka phela eng phela jwang age ya ka ke bona se lo golo ke bona ona ne ka bana ga nna ga qabana le ma dumelang tate go itse dumelang tate November o itse ke mametse tate November and I realize gore tate November ka nako tse those advices a ne di le teng ka nako tse le tsa bontšha ba gona ha tse re tsamaya I'm telling you nkabe batho ba bomme ha ke tse gore ne re tatela go nyalwa or ne re tatelang because we always saw the signs tsa bontate ba ba seng hantle we always saw the signs tsa bontate ba ba cheatang but we chose to ignore them. It means gore ne re rata bontate more than ourselves. So the advice tsa bontate November teaches us gananeng yana gore di value tsa rona di eme ka ha le motho a mme gananeng yana especially when you mature you know your values you know your worth doesn't come because only younger your worth comes because o starta o appreciate wena pele before anyone else. So ka di advices tsa bontate November we grow even more to know even today even if I can turn 50 or 55 I know my worth and my worth doesn't come no ya chayano because ke tshwanetse ke kreye o data no ke go emela motho o modimo a tla go melele it doesn't matter gore age if it can be age ya di last 60 years me o ipleletse go sa tlhola go tlanna le gato we ba mo ke tlo kreya motho o ngata so it teaches us we should check the ARV wa bona lentswe the ARV how to check them ke la ratile go ita Alice ke le boga batho nna ke bua thata ene ka itse go ke tloa lololo but thank you ka di advice and thank you ka wena ntate November mo sense of humor ya gago we have learned so much ene ke le boga yeah
ntho ya bo worth and man before menwa o bile no go telele no stara gama and jona no go rena le mamedi se la dumedisa no go telele sana hela mo mamedi ene because na go rena nyane a go lo mamedi wa karata re gono re di cover ka ofela so re kopa please a o romela voice note o re tsa bothata o yele tabeng ya ene do o try o ba shorting ya but ke kopa o bua ka ntho tsa di worth le di value le di eng. Yes sir. Mamedi wa karata I fully agree Lord Mutu, you need to know your worth and your value but again hona le batho ba di sebedisang ka tsela listen right again hona le batho ba di sebedisang ka tsela right isn't right ho tseba value ya ka ha o nketse hore ke phamele relationship kapa lenyalo kapa motho e ke phelang le kupa ke phete ke tlwele. Yeah. Because value yaka doesn't give me lenyalo. Value yaka le worth yaka doesn't give me what I want. Eleng lenyalo kapa lerato. A ke di thole value nyaka. Hona la batho ba di worth tsa bone le di value tsa bone. Ba dutse ka tsona ka matlong ba lonely. Your worth and your value doesn't give you what you want. I do fit to believe on yona. Now ke batla ausi o buile ntho tse powerful mara ke kopa re lokise fela hanyane hore basadi ba bangata worth and value ke tsena tse ba mathanga tsona TikTokong. I know my worth and I know my value but the problem about bana kaofela most about ba I know my worth and know my value ha bana di partner ke bua pela ntate modimo le di TikTokong mona le di life ha bana di partner because we need to understand mo mambilo ka ratang ha ke qala ke kopana le wena ke phela le wena ha ke sa phelela nna fela wena ke na value yaka iring worth yaka iring ha ke sa phelela wena I mean aksaphela tsona because you are part of my life. I must also as much give value and not give value worth yaka. I must also value my relationship. I must also use the same value user to the relationship and my marriage. I must also value my relationship. If it's a relationship, I must also value the marriage if I must also value the partner. I must also because I create value in talking alone. So I must not use my value for na kelemong. Dr. Novi motukiwa re elegant every day. Mosadi wa tla bata bo ge ka sepheka. Ene o tla kgathetse go tlo go tiro. O tla bata bo ge dress. Ka go tse di mo kwaletswe ke o tiro. Epitu mo kobile kwa la no mosadi ene wa tla bata go dress. Haba marjala ke tsela ha iba ke taba speaker ke taba tsebelo tsa ka di kamoreng ya ka kamoreng ya service delivery. Service ba dira service delivery. No ntate wa ka e batleleng di position ena le di position una le position tsa moghathala ha mosadi a khathe Mfano ka 9 o'clock ke a ruta hore bontate ha mosadi wena o kgathetse le ntate mosadi ya batla tshebeletso tsa masepala o le etsa jwang hona le di position tsa moghathala that is what like tso tsa batho ke re mamedi ka bola bogano bo sa terta le tshwantse le phopotane la bogano sa terta le sonta ka ramanyalo jo Novi yo mantsho a ngwana mme ya khona go nka di advice motho e le gona motho o tlo diela wena o sa nke le diteto ka ntlo wela o lo motho o lo diela yo relationship tsa batho di latlhile ka bakala di advice tsa batho yo o tlotse Novi o tla sa mameleng jealous go itse motho a sa mameleng Novi jealous ke re yalo le nna tsala o ka tswela pele Dr. Novi ya mara ha nna thenka e araba mo mamedi rumela potso ya ho kapa ntho batla advice ya ka yona 069 846 5476 mamedi ha ba batla advice wa 069 846 5476 ba batla go advice wa ka pelenyana o kene tabe mamedi wa ka rata jaka le dodana o kene re fete ho yona Dumelang tate go itse dumelang tate November o itse ke mametse tate November and I realize gore tate November kana go tse those advices ane tse teng kana go tse tsa bontsha ba gona ha tse re tsamaya we tshamekile botwaka ya no di tsena di le dintsi anong di ntlhakanya tlhogo Dr. Novi
ya batho ba ntse ba kopa dinomoro o tla di kry-a thulaganyo hela motho montle dinomoro tsa Dr. Novi o tla di kry-a thulaganyo hela o ka tswella pele Dr. Novi yeah na okay batho ba kopa dinomoro ke 069 846 ke tsa Motheo FM no tsa o romela advice ntho batlang advice wa ka yona 069 846 5476 mameli ke di pita 069 846 5476 ha ba batla advice wa mameli ke tsona tseo re mathe ka tsona re na le metsotso robong 9 minutes to go ya Dr. Novi ya o tswela pele ya mamedi ka ratang romela he ha ba batla advice wa mamedi ka ratang ha ke ka feta jwale ka le dodana ntonyane ya yo o qadileng ka yona botoka yana ya hore why the relationship di ka 3 months ntonyane ya pele go itse ke bua he botoka because mamedi ka ratang number 1 yes ke the early expectation Peter the expectation tsa ho seng relationship mama me go pa ke Peter and ntwena nkile ka bua ka ona ka tsatsi le leng ka re bothata ba rona di relationshipeng wena mama me wa karata ke tlo le jotsa nthongwe e tlo re shapansona go itse ke batla gore batho ba tsebore ke ntho e qetang di relationship ya pele re etsa so re ba le di expectation relationshiping e re sokang re tseba gore se le teng ka pa iso bete ya phela ka la ha re ke ra kopana ra ratana ra I love you in mama that doesn't mean so na relationship mo kopa le nkutlwe hle mama re kopa le nkutlwe ke a tsamaya ke kopa le nkutlwe no matter le ka ratana ho le o kae no matter le ka bitsana bo baby ho le o kae 2 months kapa 3 months kapa 1 month le jola that doesn't mean there's a relationship kana go tse ding a iso be teng a iso be teng a tse o monki ke tlo le jotsa why a re monki radio mtha we are better and as the team hayi leke ngiyifundisa qina ya impatha mama nabo bafuna uyalwa xa bangena emitshatweni funeke baye phaa kitchen party qala babekwe phaa kakuhle bayalwe yoko ndiyabetha uyabetha Novi betha background house whatever we want in the relationship we tell ona le bana the relationship le osi ona le bana le na the relationship aballa ka tshelde jale ka rena kitse no yendane wa ka tshelde ene ona le bana ka le na le bana dumela matholo ne ke tla botsa gona ha o rata motho le wa usi ana le bana ba babedi o le wena le ntate o sena bana lotho ke taba e etsang jwang yena ape e le batho hao bana ba shenyana e seng ba banana kutlwa le bima haholo ne ke kopa botsa gona potso gona ne le ka e bona jwang na go tsa ke tsika re nka radio na Motheo ke tsamaya ka yona ke lo be ha ka ke etse shu yena fela ho sa no se ha hona re ka laisha ko le nyaka a di ba malaisha mamela I don't understand hore number 1 ha ona bana o le ntate then o buloeng ka mosadi na le bana and then 2 and then le na mosadi ona ba unka o sena bana and then yena na le bana ke tsi batho ba ba etsa jwang ba ta re shape ka pelenyana if o choositse hore o tlo nka mosadi na le bana wena o sena bana expectation ya mosadi yena ke a hore mo rate le bana ba ka bomadimabe ka bomadimabe and because wena you choose to take this woman
o sena bana wena o sena bana because I understand o na le bana le ena na le bana something else but wena ha una bana o ntate ebile e wesa e fitla mo o bunka mosadi yana le bana ba itu o tlo expecta automatically o morate jole ka because yena sana le lerato la bana and wena o so ka o tseba lerato la bana ke but ka bo madima o tlo tshwana o le exercise baneng bana ba mosadi yana because o tlo expecta ntate a re tsamaya ka dilas a re tsamaya ka dilas ba le ntate novi a ntso ya tla motho wa hao se re nang ntho ka etsang 11 months o bona sa phela bophelo bo leng hore le wena ha o moshaba a bo thabisi o batla go khutlela go yana still ya ntla o tla pele go pe mara o ntso bona motho o ntsa phashe o try a bua le yena ntsa o tla pele go pe mara ntho tsa di etsang di bontsha go motho o batla go bua mara ha di bua le yena ba sa gone a be calm down a ntsa tla ka maemo le wa hae o dimola yona e se zo wa ntate no be Dumela le ba mamedi kaofela. Ke Thabo Manana ka botshabelo ka mona. Hai ntate moruti nna ke tsebe bona ile ho batho ba bomme. Ho etsahalang ka bona ha o na le motho o mo ratang ebile o qeta le ho nyala. Hai jwale ba tla o dumedisa ka smile ba etse ntho tse ngata. Empa ha qeta o tloa pela ha motho eo sa di le le bona ba se ko ile re Thabo le no ba le tshwatla fela. Hai nna se bile ke nyetse habedi. Sebile ke nyetse habedi jwale ya sa boraro ke nana hae mathata fela ke ona o bona go mathata a ntse re tloela basadi ka ona batho ba bangata ba na le ona le ba ntse ba bile ba thabile malapa yane ya reng o batla mosadi mare e ka re wa e batla nthena mara o ntse o bitsa now o acta e ka re ha e batla there's a possibility ya rona le basadi ba batlang dintho mara ba sa batle go ipontsha go itlhaisa ba le desperate wa bonona le basadi ba jwang but ha o ile wa molatella ntate bile re ha change and then hona le batho ba natifelong go mona a le desperate go bona o le mahungu a hae hona le batho ba enjoyang ha o ntse mo phesua o lelekisana le ena ya mo natifela ntwe ke a bobedi ya boraro ntate o ska ba batla motho ya nang le pride di mantho eo wena le yena le batlang le babedi mara yena ba e batla ka pride because if motho le ana le pride hona o bolela hore pride no tsa tlo sebedisa le mohlang le se le mo if motho ana le pride for ntho ai batlang le yena tswa ho yena ntate because le batlang le babedi ntho le mara yena ona le pride for ya ha bontshe hore le yena ba e batlang ntho tswa ho yena tswa ho yena ntate because pride yena o tlo e sebedisa le ka ra lenyalo la hona le mohlang o tlo safarang o tlalla jwala ka tweba ka moradi old road ha re fete ntate ha re nyala pele re nyala hona le batho ba sa re boneng jwala ka di husband hona le di exes tsa rona tsa bona e ka re you are just a boy until o nyala mohlang o qeta o nyala kwana bona he bana motho ne ke husband and o e bile philisa bosadi wa hantle ba tla o phesua ntate ba tla o phesua ka setlo and ba bang ba bona ba tla o phesua because ba o rata ka nnete ba bang ba tla o phesua because of ba batla go senya ntho na le ke bona bothata we need to understand hore ha re le batho re na le bothata bona ba re batho ba na le re bona re se di marriage material kapa le runa rena le bona basadi that is ona le basadi ba reng ha o qeta monyalo sa ratwa ke batho le di exercise di a khutla because bana ba ntse ba sa motsotele ba sa mmone jwale ka a wife mara wena o qeta monga ene ka modimo le batho bana ba ka ramanyalo le bona ba natifela ke o ratuwa because na o ka ra lenyalo sona le batho ba o rata so wena o ba fa attention o ba entertainer forgetting ba bang ba bona they did not see you as a husband material kapa as a wife material kona ba o bona no and I believe ba sa tlo batla ba sa tlo nyala that is why ring ha lenyalo la o le fela ba be ba tswa ho wena re sama go Dr. Lo ha ona re ka tsama ka radio ha ona re ka tsama ka radio ha re ba radio yo ke batla ke radio mamedi re a inka mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke di pheta la o qetela 073 202 9079 ina le WhatsApp ina le o ka kgona go romela WhatsApp ka kgona etsa mamelo ka rata show yene ntse ke etsa 18 TikTok nyaka le hosane le batho ba batla go shebela ka TikTok nyaka ya Pastor November and Victorious Faith Ministry is in TikTok Facebook ya Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry if una le motho batla
o batla mo jwetsa ka show yena o re fela shebelle Pastor November and Victorious Faith Ministry o tla thola show yena ya tsatsing mamedi re a kena radio every ke a kena kerekeng ka 10 o'clock o kalama taxi ya Phase 3 kapa Phase 7 o bo re ya kerekeng ya Dr November e tseleng pele shop ya madi tlhabela ha ka ro ya Grootflay e tseleng ya bona wena mamedi wa ka rata Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry kanti ka la bohlano ka 9 o'clock ke bua ka ditshebeletso tsa ka di ka morei tsona tsena tsa bo mokgathala hore le etsa jwang hore le skela lwana ho ntse di position di kaile tse matla haleluya Dr Novira le boka thank you motho montle a kopane mo letsatsing la ka moso ura ya bosupa go fitla ka go ya lesome o tenka kwana Tibo o shapo ba o shapo go mana thank you blawa ka ma Saniki asa rata no se sa ka di tlhakwana tse fo ke go se 2 months go spetele o ma a ke tsene 2 months you know go se ni sorry mataka khama sorry mataka ke mo khama tawele go duri bona ka ba as ba ora ga kai go ga sa ka duri bo yes so well guys thank you so much follow one TikTok aka le page yaka follow one TikTok aka le page yaka guys follow follow one TikTok aka le page yaka and then like we follow it and then modimo le bless I love you ka kopana ka la bohlano